Confederation of Reward Mingi Lokal Dorbar hapok kejing alam jong ubak Joy James Roy Komolo kalapan pau kejing sukumen hadin kejing yok yakren bat ka NHIDCL kibor sorkar balalong kli da USDO kapenusla Civil Subdivision ba go tamwarjri BDO kapenusla sin RD Block kipulit kapenusla kiseng balang kirang bachnang rukumju Confederation kala kermen skem banang ni syakmat lada kejing yakren kabalapan pau ha meeting kan long kumalaya yakren kumta kasurok kabadai kamat jing yakren nalai lengkot haling kerdem lada keyboard jong NHIDCL kin shimkia kan la ban poi cha kasuk kasan upai ba kani ka kenhun kabla jumi madan ban yakit yakijing jong kathan kala pen pau bangin saya pej hadin ka jing jurip ka bana ka bor sensyar jong ka office trikam jong ka penusla civil subdivision kumbala pen pau Simkian, lada kalong kumbangi ay jemot lang mangi te kalong ko sa tanan, da bangi sapay niya na ismat, kinla na kinla, company ke papentry ke so. Te sa kaway kan pa ka inspection Monday, bagin jalay pati nagalang SDO bagi company, nagalang dungi ke klien siya. Te nagalang ka Federation Reward Mingi lokal apa ilai na kapor sa kapor hindi talon ni kam man yakit ya ba ya ka kya ka jinga ko ba te hadu menta kapor ro ya don be ba ba he te ni kwa plat long ba kan song suk song san kan ne ka dong ka than ni namar ba i man ni kapor lai la long ba don lok dau che ne mlai chu ka ta ya lai jawan ong jan arbanai ni la sa jar Tengi kerman na nesikmat ba kena ke jingsok jingsan yang gede be surok ba lesen na geleng sarkar ka la simkhia hi tengi kerman ba kala jawan ma besok sai kandas kublish budwa